Mina ngu-Alderman uPZ Ndlovu, a former councillor with the city of Bulawayo. Lapha sikhuluma ngabantu asebesijiyile emathebeleleni. Okokuqala, I'll start with uPhathisa Nyathi. uPhathisa was assisting, ubencedisa abantu emathebeleleni ukuthi abanike imbali yamaNdebele, imbali yakoBulawayo. In short, uPhathisa usewayinvite upresident, wayamtshengisa isitahlo okuthiwa ngumganu nkomo, okuthiwa abantu ababehengwa khona. Into engizwisa ubuhlungu ngoba kangila power, aluba ngihambe ngile power, uPhathisa ngawahamba wabekwe eMatopo ngoba he did something ngale eMatopo. Wayefanele ukuthi ngawafa kwaba yindawo okhunjulwa ngayo ukuthi kungaba le memorial kaPhathisa, abantu bayebuthi ngoba he did a lot, but unfortunately i-decision wasn't mine wayabekwa khona ngayo. Silabantu nangu kade recently yesterday, the former vice president uMpogo, akwenzakele ayisikho esibesiku expect antiyabona, ayisikho sibesicanga ukuthi kuza kuba into enkulu. We know procedurally the head of state umthetho kawuvumi ukuthi attend into enjengaleyana, but we thought ukuthi maybe laye uza kabhodiswe nje uBulawayo, kubonakala ukuthi uMpogo nangu yena udlula lapha uhamba uMasiye phambili, nangu uhamba ngoRobert Mugabe, hayi nawe, but nothing happened. Ukuthi uconsider njani njengomuntu owazakalayo kumbe kazakali nangu uThinga. We don't know ukuthi yes wazanywa. I don't know whether most of amabhuru wakhe babe ngama 70 days Adventist, I don't know, kumbe wayevele ekhezi, I don't know, because uThinga wathathwa wazowafikiswa ngaphi ePapa Fields ukuthi kuyebonakala khona ngayo. Silalo ndoda lo embese ngumlibalibisi ulokhoza weCholojo uDube. He played a very big role, but abantu asifundeni, umuntu osefile bakithi, let's not hide anything. Kuvele kasavuki kasavuki sekambile, let's forget about him. But iqiniso kalinjani kalikhulu uSiphila Dube, iqiniso kalikhulunywe ngayena lwana umuntu kakwesincedi, kuthathwa ngofunayo kuchiwa ngongakufuniyo, akulandaba. But into ekhathazayo yikuthi uze usutshelwa kuthiwa khona istate umuntu lona simdeclare, but ukudeclare kwakhe istate it doesn't mean anything in Mathebeleleni. Kakutshoni, but there are a lot of people asebehambile eMathebeleleni. There are a lot of people who are sick in Mathebeleleni, but kasikwazi ukuthi bayancediswa kumbe kabancediswa, kwenzakalani. But we need a clear thing. People should be addressed. Asifuna ukukhuluma ngedevelopment, we don't want to talk about development, but asitholeni address. There are a lot of people who have passed on in Mathebeleleni, but kuyaphela ukwinto kwakhona, kuyaphela kucine kungasazwakala ukuthi umuntu lo ubevele luncedo kumbe ubevele ngalancedo, uvele uzanceda. Nxa singakhuluma ngibuyele back a bit ngoPhathisa, who will take over from Phathisa, who will take over to assist the people of Mathebeleleni? Akusela antiyabona. Yes.